පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම වෙනුවෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ පවත්වන ප්‍රධාන ජනරැලි මාලාව ඇමතීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාද එක්වනවා. මේ ජනරැලි මාලාවේ තවත් ප්‍රධාන රැලියක් සමන්තුරේ නගරයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. එම රැලිය ඇමතීමට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් හිමි වුණේ ඉතා උණුසුම් පිළිගැනීමක්. සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් දරුවන් විශාල පිරිසක් ජනාධිපතිවරයාගේ කතා වැසීමට එම රැස්වීම් භූමියට පැමිණ සිටීම විශේෂත්වයක් වූ අතර එම දරුවන්ගේ නොමද ආදරය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත හිමිවීම සුවිශේෂී කරුණක් වුණා. මෙම රැස්වීම නිම වී ජනාධිපතිවරයා පිටව යාමට සූදානම් වන අවස්ථාවේ නැවතත් රැස්ව සිටි පිරිසගෙන් උණුසුම් ප්‍රතිචාර හිමි වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී වේදිකාව දෙසට කුඩා දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණෙමින් සිටියා. එහි සිටි එක් කුඩා දැරියක් තෙරපීමට ලක්වන ආකාරය ජනාධිපතිවරයා ඉතා සූක්ෂමව නිරීක්ෂණය කරමින් එම කුඩා දැරිය ජනාධිපතිවරයා විසින්ම ඔසවා වේදිකාව මතටගෙන ආරක්ෂිතව තැබීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළ ආකාරය බොහෝ දෙනා තුළ ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි තිබූ ආදරය තවත් වැඩි කරන කාරණයක් බවට පත් වුණා. මේ එම සිදුවීම් පෙළයි. සහෝදරවරු සහෝදරයන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අපේ මේ දුව දරුවන්ගෙන් අවසරයි. අපි හිතන්නේ පෞද්ගලික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ රට සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගත්තා. මීට පෙර අපේ මැතිවරණවලදී දකුණ වෙනමත්, නැගෙනහිර වෙනමත්, උතුර වෙනමත් තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපේ රටේ ඡන්ද වලින් උණු දේ තමයි ජනතාව බෙදන එක. දකුණේ ඡන්ද ගන්න නැගෙනහිර උතුර ජනතාවට විරුද්ධව මත හදනවා. නැගෙනහිර ඡන්ද ගන්න දකුණට එරෙහිව කෑ ගහනවා. උතුරේ ඡන්ද ගන්න දකුණට විරුද්ධව කෑ ගහනවා. හැම ඡන්දයකදීම ජනතාව බෙදුවා. දකුණේ ජනතාව සිංහල නායකයෙ තෝරන්න, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරන්න, උතුරේ ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරන්න, මේ විදියට රට බෙදලා තිබුණා. හැබැයි පෞද්ගලික මහමැතිවරණදී මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් ඔක්කොම එකතු වෙලා එක දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ ජාතික ජනබලවේගය. ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டை வெற்றி பெறச் செய்தார்கள். කවදාවත් එහෙම දේශපාලනයක් තිබ්බද? බෙදුණු දේශපාලනයක් තිබ්බේ. පෞද්ගලික මහමැතිවරණ පස්සේ බෙදීම ඉවරයි. මේ සමන්තුරේ ජනතාව විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා. ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ පිළිබඳව අපි තමුන්නාසලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් ආයේ පරාජිත දේශපාලන ව්‍යාපාර නැවත ජාතිවාදී කතා කියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ අපේ ආණ්ඩුව අරගෙන පෞද්ගලික කාලේ මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? අපි කිසිසේත්ම ජාතිවාදයට ඉඩ නොදෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. අපි 103ට වැටෙනකොටත් මේ රටේ ජාතිවාදයට විරුද්ධව කටයුතු කරපු දේශපාලන ව්‍යාපාරය. ඉස්සර අපේ රටේ සිද්ධ වුනේ මොකද්ද? දිගන ගැටුම් ඇති වෙනවා, අලුත්ගම ගැටුම් ඇති වෙනවා, මාවනැල්ලේ බුදු පිළිම වලට පහර දෙනවා, අකුරණ කෝවිලට පහර දෙනවා, පල්ලියට පහර දෙනවා. සිද්ධ වුනේ නැද්ද? ආයේ අපේ රටේ එවැනි ගැටුම් තියෙනවද? ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව අරගෙන ඒ සියලු ගැටුම් නතර කරලා තියෙනවා. ගැටුම් ඇති වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தை பெற்று இந்த இவ்வாறான சகல விதமான பிணக்குகளையும் இல்லாமல் ஆக்கியிருக்கின்றோம். ஒருபோது இதற்கு நாங்கள் மீண்டும் வழிவகுக்க மாட்டோம். අපිට ඕන ගහ ගන්න රටක් නෙවෙයි. අපිට ඕන බෙදෙන්න රටක් නෙවෙයි. අපිට ඕන එකතු වෙන්න රටක්. මේ අපේ දරුවන්ට අපි හොඳ අනාගතයක් හදන්න ඕන. මේ දරුවෝ අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ අම්මලා තාත්තලා මොන වගේ තීන්දුවක් ගනිද මේ දරුවෝ වෙනුවෙන්? නැවත ජාතිවාදය උස්සන්න කරන තීන්දුවක් ගන්නවද? නෑ. දැන් අපි ජාතිය සමගිය කරන තීන්දුව ගන්න ඕන. මන් දන්නවා තමුන්නාන්සේගේ WhatsApp group වල විවිධ සෝෂල් මීඩියා වල ජාතික ජනබලවේගය පිළිබඳ වැරදි අදහසක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. බලන්න කලින් දැම්මේ කවුද කියලා බලන්න. කියවන්න කලින් දැම්මේ කවුද? අනිවාර්යෙන් පිටිපස්සෙන් ගහක් තියෙනවා. නැද්ද?
ඒක නේද? அப்படித்தானே? එහෙම වෙලා තියෙනවා. அப்படித்தான் நடந்திருக்கு. ඇයි ආයේ ජාතිවාදී ඕන වෙලා තියෙනවා. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவைப்படுகின்றது. දැන් මේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය இந்த அம்பாறை மாவட்டத்திலே ජාතික ජනබලවේග අපි ජයග්‍රහණය කරා. தேசிய மக்கள் சக்தியாக நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். මේ සමන්තුරේ ආසනය இந்த சம்மாந்தரை தொகுதியானது අපි ජයග්‍රහණය කරා. நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். හැබැයි මොකද සිද්ධ වුනේ? ஆனால் என்ன நடந்தது? මනාපෝලින් උඩින් ආවේ සිංහල മന്ത്രിවරු 4 දෙනා. விருப்பு வாக்கள் மூலமாக மேலே வந்தது யார் என்றால் சிங்கள உறுப்பினர்கள் 4 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். එහෙම නේද? அப்படித்தானே? මුස්ලිම් മന്ത്രിවරේ තේරුනේ නෑ. முஸ்லிம் ஒரு உறுப்பினரும் தெரிவு செய்யப்படவில்லை. අපි මොකද්ද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்தோம்? අපේ පක්ෂේ තීන්දුවක් අරගෙන තිබුණා. எங்களது கட்சியிலே ஒரு முடிவெடுத்திருந்தோம். ඡන්දෙ ඉල්ලලා தேர்தல் கேட்டு ජයග්‍රහණය කරන්න නැති අය வெற்றி பெற முடியாதவர்களுக்கு ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ නෑ කියලා. தேசிய பட்டியல் மூலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு கொண்டு வருவதில்லை என்று முடிவெடுத்திருந்தோம். ඒත් අපි බැලුවා අම්පාරේ මොකද උනේ? ஆனால் நாங்கள் பார்த்தோம் அம்பாறையில் நடந்தது என்று. අපේ മന്ത്രിවරු ඔක්කොම සිංහල ඇවිල්ලා. எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பார்க்கின்ற பொழுது எல்லோரும் சிங்களா இருந்தார்கள். මුස්ලිම් ජනතාව අපිට ඡන්ද දීලා. முஸ்லிம் மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்தார்கள். හැබැයි മന്ത്രിවරේ තේරලා නැහැ. ஆனால் அவர்களுக்கு என்ற உறுப்பினர் தெரிவாகவில்லை. පක්ෂ තීන්දුව වෙනස් කරා. கட்சியானது முடிவை மாற்றியது. වෙනස් කරලා ආදම් බාව සහෝදරයා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගත්තා. நாங்கள் அந்த முடிவை மூடிக்கொண்டு பணத்தை එහෙනම් அனுப்பலாம். මොකද කරන්න ඕන? ஆகையினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? මේ ප්‍රාදේශ සභාව මේ නගර සභාව இந்த பிரதேச சபையை நகர சபையை බාර දෙන්න ඕන ජාතික ජනබලවේගයට. பாரம் கொடுக்க வேண்டும் தேசிய மக்கள் சக்தியிடம். නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்? ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ அரசாங்கம் களவெடுக்காது, ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. பிரதேச சபையில களவெடுப்பாங்க. ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. அரசாங்கம் வீண்பிரை செய்யாது, ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபையில வீண்பிரை செய்வார்கள். ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න හදනවා. அரசாங்கமான வேலை செய்து பார்க்கும், ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදින්න හදනවා. பிரதேச சபையானது காலை பிடிச்சு கொண்டு இழுப்பாங்க. හරියන්නේ නැහනේ. இப்படி சரி வராதானே? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? ஆகவே நான் என்ன செய்யணும்? මහා ඡන්දෙදී பொது தேர்தலிலே මේ සමන්තුරේ ආසනය இந்த சம்மாந்தர தேர்தல் தொகுதியிலே අපි ජයග්‍රහණ කරා වගේ எங்களை வெற்றி பெற்று நீங்கள் வைத்தது වැඩි ප්‍රමාණයකින් அதிகமான அளவிலே මේ සමන්තුරේ ප්‍රාදේශ සභාව சம்மாந்தர பிரதேச சபையை ජාතික ජනබලවේගයට බාර දෙන්න தேசிய மக்கள் சக்திக்கு අපි பாருங்கள். ඔක්කොම එකතු වෙලා நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து රටයි நாட்டையும் ගමයි ஊரையும் ඔක්කොම හදන්න මැදිහත් වෙමු. எல்லாவற்றையும் ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එකතු වෙමු. அதற்காக ஒன்று சேருவோம். ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා මැදිහත් වෙමු. அதற்காக அனைவரும் நாங்கள் ඒ වෙනුවෙන් சேருவோம். අපි තා දක්ෂ කණ්ඩායමක ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. அதற்காக நாங்கள் திறமையான குழுக்களை කවදාවත් போட்டிருக்கிறோம். දූෂණයක් පිළිබඳ චෝදනාවක් නැති. அவர்களுக்கு எந்த ஒரு நாளிலும் ஒரு අපේ සහෝදරියන් சொந்தமா ஊழல் சம்பந்த අපේ குற்றச்சாட்டு இல்லை. සහෝදරවරුන් எங்கள் சகோதரிகள் මුස්ලිම් சகோதரர்கள் සහෝදරියන් முஸ்லிம் சகோதரிகள் අපේ දෙමළ සහෝදරියන් தமிழ் சகோதரிகள் මේ ඔක්කොම අපි එකතු වෙලා ඉන්නවද? எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள். මෙහෙම වේදිකාවක් තිබද මේ රටේ කවදාවත්? இதற்கு முன்ன இப்படி ஒரு மேடை ஒன்று இருந்ததா? මේවා තමයි ජාතික සමගිය වේදිකාව. இதுதான் தேசிய ஒற்றுமையின் மேடையாக අපි இருக்கிறது. ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්න බව පෙන්වන වේදිකාව. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று මේක சேர்ந்திருக்கிறோம். තමයි රටේ ජයග්‍රහණ වේදිකාව. இதுதான் நாட்டின் வெற்றியாக ඒ இருக்கிறது. වෙනුවෙන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. அதற்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று ඒ சேர்வோம். වෙනුවෙන් අපි ඔක්කොම පෙරට යමු කියලා ආරාධනා කරමින් இதற்கு நாங்கள் මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා. நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம்.